da li bi bio posjećeniji sajam navijačkih palica i baklji u ovoj zemlji. Možda bi bio posjećeniji, ali ono što sam ponosan na Kancelariju za mlade jeste da je prva kancelarija za mlade u Srbiji koja je organizovala ovaj sajam obrazovanja, gde srednjoškolci, a ja smatram i osnovci, treba da dođu da vide koje fakultete mogu da upišu, da se raspitaju, da ne pogreše, kao ja sam upisao elektrotehničku srednju školu zato što sam teo da upisujem elektrotehnički fakultet, a to nije bilo baš pravo rešenje. Znači, nekad je dobro i za osnovce da se upoznaju prilikom upisa u srednje škole, koje srednje škole imaju najbolju prođu posle na fakultete koje oni žele da upišu. I smatram da ako ova manifestacija zaživi, ako budemo bili strpljivi, da ćemo uz bolje obaveštavanje i naviku mladih da mogu da dođu da provere koje fakultete mogu da upišu i da se raspitaju direktno od studenta i budućih kolega, imati velikog uspeha i zato sam, još jednom kažem, ponosan na Kancelariju za mlade, a vama zahvalan što ste danas ovde.